Poštovani građani Srbije, pomaže Bog svima. Od kada je Vlada Republike Srbije svojom uredbom ukinula Narodnu skupštinu Republike Srbije i protivustavno uvela vanredno stanje, nalazim se ovde u kućnoj izolaciji u gradu Čačku, u svom porodičnom domu i poštujem sve mere socijalnog distanciranja i druge propisane mere od strane nadležnih državnih organa. To ne znači, naravno, da ne možemo o svemu što nam se dešava i da promišljamo. Kao što govore mnogi svetski analitičari i teoretičari, ova velika svetska kriza izazvana pandemijom koronavirusa može biti i jedna velika šansa, a ne samo problem. Iako, naravno, najavljuju brojne negativne posljedice svega ovoga, sasvim sam siguran da ova velika svetska kriza može imati i pozitivne posljedice. Naravno, pre svega treba zaštititi zdravlje stanovništva. Naravno, na drugom mjestu treba zaštititi ekonomiju i radna mesta, ali svakako ne treba dozvoliti one opasne negativne posljedice ove krize, a pre svega to su nastavak pogubne ekonomske neoliberalne mantre ili možda nešto što mnogima može pasti na pamet, a to je nastavak kršenja ljudskih prava ili da se sve ovo iskoristi kao jedna vežba za razvoj novih oblika totalitarizama širom sveta. Pre svega, o ovome treba razmišljati iz duhovnog ugla, govoreći i o smislu života. Jer nas je ova svetska kriza na to na neki način i naterala. Svi treba da se zapitamo, pa gde to mi zapravo toliko jurimo? Gde žurimo? Šta je to što je najvažnije u životu? I da na neki način iznova odredimo prioritet. U ovom vremenu razulozdanog i rekao bih razularenog individualizma i materializma, stvari bi možda trebalo konačno pogledati iz druge perspektive i vratiti se na onaj stari, tradicionalni, provereni sistem vrednosti. Da prave vrednosti ponovo dođu na prvo mesto. Odgovornost, briga o bližnjem svom, solidarnost, ali i tradicionalne zajednice kao što su brak, porodica, verska zajednica, nacija, država ili ekonomski patriotizam treba ponovo da zauzmu na prvo mesto u našem društvu i državi. Ono što svakako jeste jedna neobična posljedica propisanih mera od strane države jeste jedna vrsta kućne izolacije, pa za nekoga i prisilnog boravka u kućnim uslovima sa svojom porodicom. Ali to možda može biti jedan neobičan podsjetnik koliko nam je porodica važna u životu. Kada bismo izdvojili ovoliko vremena da brinemo jedni o drugima? Kada bismo razvijali ovako veliku društvenu solidarnost? Ova pandemija može biti i gorka učiteljica života ako mi budemo ozbiljni učenici. Ono što je definitivno, domaća privreda i poljoprivreda moraju u našem društvu i državi da zauzmu najvažnije mesto. Dosta je bilo okupacije od strane stranih banaka i stranih multinacionalnih kompanija. Sada sve snage države treba prebaciti u pravcu podrške i pomoći domaćim preduzetnicima i svemu onome što je domaća proizvodnja i domaće usluge. Interesantno je koliko je u ovom trenutku selo dobilo na značaju. Na selu se u ovome času živi mnogo slobodnije nego kod nas u zatvorenim gradovima. Selo je i mnogo manje zdravstveno rizično. I ovo sve nas podsjeća da je proizvodnja zdrave hrane zapravo zalog opstanka nacije, ali i otvaranja realnih novih radnih mesta u budućnosti kada sve ovo proći. Da ne zaboravimo ono što smo u mirnodopska vremena zaboravili, a to je koliko su neke bazične struke i stručnjaci važni u ovome društvu. Zdravstveni radnici, prosvetni radnici, vojnici i policajci i u običnim vremenima su na ceni ili moraju biti na ceni, ali mi, nažalost, tek u ovakvim vanrednim okolnostima shvatamo koliko bez njih ne možemo. Ovde lažne diplome ništa ne pomažu. Zato kada sve ovo prođe,
bazične struke moraju da dobiju mnogo veći autoritet i mnogo veću podršku u našem narodu, društvu i državi. I još jedna veoma važna stvar. Sada pretpostavljam svi shvatamo koliko je važno da imamo normalnu vlast. Jer ako vlast nije normalna, posebno u ovakvim vanrednim okolnostima, to može biti pogubno po naciju. Zato će, kao jedna od prvih i najvažnijih mera, po završetku ovoga vanrednog stanja, da bismo otklonili posljedice koje nas čekaju, biti promjena vlasti. Poštovani prijatelji, poštujte sve što vam struka govori. Ostanite kod kuće i da se svi zajednički najpre izborimo za zdravlje našeg stanovništva i da očuvamo naš zdravstveni sistem, a onda ćemo isto tako zajedničkim snagama da prave vrednosti i prave ljude vratimo na prvo mjesto u našem društvu i državi. Živi i zdravi bili!